Attın üstüne gelip düşürdünüz ulaktı. At dayap koygular tuğanlar ey. Marat enkeyi aldı bırak. Taka Polşan saltasın. Жақсы жетіп жатыр да, Бірақ сыны зор екен, бірақ жақсы үйрен. Зор екен. Мұш келді ле. Қуаныш. Қанаттың енесі. Ассаламу. Қандайсыз? Саламатсыз ба? Hadi kucakladık hadi. Sancar men haydi kalmaş kaldı kucakladık. Sancar salıp gitti okşaydı. Karan bazar. Bak tut ola şurada da. Şurada baycan kök çaldı. Tutu açın. Tutumu taşla öktü öyle canat dalı. Ya. Taş kıyın. Kıyına. Olmay garını atar. Salam baycan. Kök kabulunda. Bak assalamu alaikum. Alıp gitti Sancar aşağıya. Taştaydı. Bayaman palvan. Ötkönde barpıdağı emek kılıp atkanı şul torat da. Жақсы барат екен, өткенде төге таштанды төрізмің алдыңан атымды аттың, тәржелік алдым. Жана Абдықалықтан, Тамештің ұлағында төге таштаған. Бұның бұштысында таштып алдық шейді? Оға. Молодец. Жана тиктокторда да жүрет топқа барып, барлау өтіп атқан. Шу Баяман палванның аты. Абдықалықтың атын баласы да? Бандитті бола. Молодец. Жылмайы тартылап дейді. Марат Minuattır palvan kotor. Bandugаны. Мақсат palvan жүрет. Нарқынысы Тайғарадағы Мақсат әке жанағы өте мықтаттар несі берки. Қызылқада Мақсат palvan жанағы. Мен тойыны тартып бердім баласының. Невресін олақ бергенде. Чудегіле. Үш малайлық palvanдар келіп тұр. Ажы өзі Сайфулланы салып аталы. Sal, ermek sal. Kart küreğinin balası. Ak kuyrukta okşaydı. Turar. Bak bir tapança geldi. Tapança. Allah da balonu. Et. Taylardı. Malbora gen otay. Vakit fırıt kızılgı ya. Nurbek Murza, den sol жақсы саламатсыз. Бақ еңілдат жапан екен боласы. Бақы Мырза, бияқтағы бақын айтасыз. Қарт күреңді меніп алған оқшы? Беркі екен, намыс ташты екен. Қарт күреңді оқшы.
Bana vermek. Hikaye vermek ekibi. Yetti vermek ha. Hikaye. Başına da. Hikaye vermek. Ne tanımıyorum ben. Hikaye hikaye. Ya kapatsan araba aç onu. Temirlan cüret ortada Temir. Temirlan. Nurcuzi. Yaralı. Tapanca Bekembol. Hadi. Bak. Ha bak. Pustoy çıktın. Kayta. Kayta palvan kayta. Hakem sal dostum. Manas. Rukiya. Talgat. Talgat. Bayağı Kazaklar padarken kılgan forma o. Malades. Qanday? Ukam, o'rtaga kirchi chekada misha. Qattiq qaqpayapti. Nari ko'zday qaqsana. Vayjan sal. Qaysat. Talgat sal, Talgat, Oktyabrskiy. Boydoq Talgat. Berkittemeni Talgat. Mana boydoq Talgat. Şu nomerin жазабыз şunun tuşuna. Boyu 1.75. Temirlan palvan. Salamatsın, yaxşısın. Kamçılar. Vay. Ya bu kamçısını alıştan dele korkup kalmak he. Bu 90 kilometre bot koyda emas ki bu damında. Yapmışım. Şampan. Balvan pakana o ne o mattım gelsin balvan hayda malades. Dağı bir sal. Buzup ket. Teleukam salbaysın. Yok. Kim? At kuru. Erkeklerin atı. Sonra sulatta Nurcuzi. Tamam, muhtar böyle kalvatken at. Koydu oldu. Varlen salbaysın baktı cedarımız. Talgat kayra başına bak. Ben neme kamazda durdum elan da Nurbek. Şunda men tay jetlep ketatına çalmay şu kolman tay çekip et telefon açtım da. Çekin kakay falan. Akiyan. Akşam balası. Azamat. Ya. Yaxşat özü, ne güzel yaxşat lan? 40 kıl turğanı? Nelik bu? 700 lira algan özü. Yaxşat bırak, öte zora. Tugöl nasıl da yaxşı orat, şu karat. Milyon. Zingat salış boltat bırak. Barın atı balık. Sağınıp algan bu top. Atmamay ulak boltatda. Evet. Yerge hareket kılmanan kişi yok. Tolika at salmay. Ulan aka öz cüret ortada. Temir gök bile. Akırın gelin falan, akırın gelin. Akırın gelin. Abdülkaya'ya salvaysın. Kandaş.
Sen sol жақсы. Океанды албайсыз, океанды бір. Қарт күреңнің баласы өй ме? Назан әке мен ешке тұрып алғанасың. Шер келеді бар. Братчик, кәм, мотоцикл жүрді ау. Бұйыл барабыз мотоциклге шығашты. Қандай? Жақсы ма? Денсаулық жақсы ма? Сал түгел, сал түгел. Беку ортығы жетіп тұрып қалды. Беку, торпақ түгінді. Тұрбады, Джиминен жini келіп қалды. Ulan patladı. Patladı çalışmalı. Hey. Bunu patlıyor. Başlattın onu. Aldım bunu. Jeti gelip kaldı, jeti barıp onun atı. Gider geldi bak. Atık atı olmadı şeytan oradan bir buldu hacı. Bir alsa boydak talgatalak değil. Tileka jestirmak. Жақсы атқан ошол атты да Tileka. Aldı, gimis aldı. Baktı alıp durdu. Baktı alıp durdu kızıl ya. Kanayım жақсы mı? Денсаулық жақсы ба? Бересің бе? Денсаулықтар жақсы ба? Her zaman. Ketті ал бұл дейға. Baktı alıp çuğulan ake kaçırıp dur. Düştüğüm ne oldu? Düşürüyorsunlar ayıttı mı? Eylül'ünün üstüken teke. Mınaki hazırkı sorunda alıp şu taşta algan bizden Bakıt Balvan. Dekan atın beni alıp çıktın o şey. Жақсы екен. Sorun kut bolsun. Şu Жанар Мырзаға bir dua kılalı. Ukana. Ökül balana. O men ау şu Жанарда не тілек ойлар мен улақ беріп атса ула ниеті қабыл болсын. Şu келешекте малларда Кыргыздын керегине жараганы имандуу алым кар жаштардан болсун. Элибиз тынч болсун. Бардык үй бүлөгө бардык элге тынччылык болсун. Атты өзүң да бир тааныштырып койсуң. Өзүм бул Дакан деген атын жанагы. Башыда азыр Асан акада эмес, Адыран ака чапчы эле. Атасы көк ат эле чоң. Ошонун баласы. Ошонун баласы. Кол бала чоң айттың ба? Ооба. Жақсы екен. Жақсы ата. Эми жөттөн эми чабатам. Экасы болгон. Жақсы екен, ийгилик.
Marat alып ötür janagı. Bayamandın atı men. Şu barpıda tamıştın ulanda töge taştan şu bıştısında şulat. Nurdaka, mına. Aksakallı koy örgülü aksakallı. Aksakallı ne oyun vergi değmezsin. Tak. Berilek tağılı, talav atışat bırak. Yok. Alıp gettir. Kanat olsun bugün bir eken soruncu. Marat Palvan gel. Amin aka. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Şu zaman aka. Жақсы ниетмен той беріп жатыр şu. Ынтымақшылықта улақ беріп жатыр. Қылған Ehsan'dan қабыл болсын. Қырғыздар тыныш болсын. Бар шында ат жалын ойнап жүрсін ашып Amin. Atı tanıştırıp koy Palvan. At. Dostlarla Ayştan mı atı? Bayaman. Bayamanın banditi. Her zaman. Hadi inim gel. Senin de assalamu alaikum kandaşlar. Salamat buldum. Jüresiz bütünsüz. Jüresiz Allah şükür. Жақсы bütünsüz. Geldim. Gel hadi inim. Az жоғары мына olacak alıp barıp çıtan sene. Kebir қалау тілек айтынан атты таныштайлы Жанар Мырзаға. Не дейсің, ушу Жанар ака жақсы ниет кылып ынтымақ улам берип атыптыр. Ардайым ушу Жанар ака менде жақсылықтар бола берсин. Ардайым элибизде тынччылык болсун, уруш жаңжал жок, тынч аман өтүп кетсин. Атты айтып қой. Тайгарада бир акамдын аты. Жақсы Аты эсиме чыгып атат. Аты көк ат екен да жақсы ат екен бирок. Жоон жақсы ат екен. Ийгилик инем азамат. Yarım. Ne veriyoruz olup kaldık ama. Ömür толған günün ardına pata alıp atat. Şu patalar kabul olsun ardayım. Şu ulağımız tınç ötsün. Zamanımız tınç, elimiz, şurtumuz tınç olsun. Şu ardayım жақсы күндерде, жақсы айларда жолугушуп, акып болуп жүрө берели бардыгыбыз. Аман болойлу. Назан ака асташталды, уже дамды. Бүгін кешке емес, ертеңге сүйлөсөк деле. Жараша берет. Анан жараша берет. Бардайым семьяң менен бактылуу бол. Жаш баланын өмүрү узун болсун. Ден соолуктуу болсун, ата энеси менен бирге болсун. Эч качан жамандык көрбөй, ушу жакшы күндөрдө эле сиздин биздин болуп жүрө берели. Amin. Nazan aка ат Марленин аты баягы. Марлендики. Шаканакеден кеткен ат. Жакшы ат ушулар. Ушул ат да жакшы ат. Өткөндө мен сатылат деп тарткам. Берим. Жетини кешап болгон чабат окшойт. Өткөндө Замир аканын чегир атын чабып, Көкжоңакта таштаган. Үсен палванын баласы. Наркы жетини минген Барпыдагы Анарбай палванын баласы. О, на Курманбектеги жанагы сара. Сары шилем ортодо. Ортодо жер Курманбектен сатылат дедилер ушунчу. Жимиям жакшы калат экен бирок. Жоңго орeken takacak. Asalgandardın göğünde. Yenge faytaydı. Anladın mı? Anladın mı? Hadi. Ну, жакшы барат кени. Талгаттын аты. Ежи анча саттын жакшы барат. Таге.
Saldın Manas. Ha Beko. Bolotaka orta. Koyğana gene attı. Bak sal taşlar. Atana gene taşlar attı. Turar Sancho turar. Ey canavar. Aman sarat durmadı. Talgat kimde aldırgan da cetli aldı. Şöyle cet kursan rahat. Kuanış şöyle. Bundan sonra. Götürün salçı göt. Canakın emi. Afterek hayrat eken balası götürgön eken. Manas bırak. Sen tutasa gel. Ne oldu da? Jalat mı yok mu? Bak içinde bak. Aldan toktat, aldan toktat bak. Talgat ortaga жетip калыптыр, таке. Мына мен минген ак такен ат экен, укмуш барат экен бирок. Чоңулак болот. Тилеукам. Жүрөм минбегиле. Болот ака ашып кеткен, өктү алыптыр. Болот ака да жамас. Болот ака да экен, болот ака алыптыр точно. Братан, ака, торат зор барат экен. Поке бирөө ашырды поке. Ой, жана жылкычы. Аксакын баласын. Ha, başka kaçıp ket. Düştü akşam, ja, kol degen. Düştü. Düştü. Жети ортодо жүрөт кызыл формамда мына бери көздөй келе жатат го. Маңдайы чоң качкан Кеша. Кызыл спортивка, кызыл төбөтөй, камчымен урду. Таныдыңарбы? Урбат. Ошол барпынын жети деген аты, Данчак, Ростовтон келген ат. Мен жекеле барпыда эмес, бүт эле ушу кыргызда кимде ат болсо, жакшы ат болсо, мен өзүм атымдай мындай сүйүнөм да, билбейм. Башкалар бекитет экен, жаман да айт экен, айыбын айтат экен, билбейм мен. Ар элде болсун, элде болсо бизде болот да. Билле жекеле болот эмес, азыр келип калган сөз келип калганга айтып атам да. Болот ака, ассаламу алейкум. Сорун кут болсун. Келиңиз бир жанар ажыга бир дуа кылың эми. Ынтымак улагын кылып, баталайын деп атат экен дагы. О менен эмне дейсиз? Ушу жанар көздагы ниет кылуучу көгард ынтымагы да улак берип атыптыр. Ушу ниет менен, ниет тилек менен улак берип аткан болсо ниеттерине жетсин. Алла Таалам тапкан ташыганына барака пайыз берсин. Аллаху акбар. Атты айтың ака. Ат ушу Октябрьскийде Туку деген. Тукунун аты менен. Тукунун аты. Гладиатор экен да бул ат. Өз аты да гладиаторбу? Аты ham гладиатор. Өзү да гладиатор экен андачы.
Tak. Bakay çempiyon gelip kalptır. Özü Liboy ulaqçımday forma qilish kerak da özüne yarki tanıla turgancha. Bir formani daim kiyse özlerine de жақсы videodan көргөнү дагы жақсы, өзүнө атыны көргөнү, ат издеп калса да мындай формада дегенге жақсы да. Ачык светтен кийсе казактар көп ошентет го. Шамака жүрөт ортодо. Жаңы чабар дейм була? Чабылган эмес да. Ооба. Эки шулакты үйрөнүп калат да ошентип. Ошентип түшүнөт да анан бара-бара. Жашым эмне болуп калды? Жазгы экасы болуп калды? Так. Ушинтип тартырбайт атта мына уш. Жеңил ат жаман да ушундайчы. Жарып чыгып кетти эле. Жети. Кайт кайра. Нантип берет тарбияны дейт кыргыздар карачы. Зарядтан берип. Kim götürdü? Tanımay kaldım. Zor götürdü bırak. Maksat bu. Maksat okşut. Aşırdı. Palvan geleydi. Palvanın özünden sıraylıçı ulak kanday жүрүп атат улак. Улан ака, улактын жүрүшү кандай болуп атат? Ассаламу алейкум. Алла таалага чек шүгүрлөр, салам, сабаттар, макталар болсун. Улак абдан жакшы өтүп атат. Ошо Жанарбек Шейх, Жанарбек ажынын өткөндө чоң улак берди, жана сүрөп кеттим. Бүгүн да жакшы улак берип атат. Азыр ошо Жалал Абад областынан, бул жагы Аксыдан, Оштон, Бишкектен, Тоо тарап көк барды келип жакшы өтүп атат. Урушу жок, таза таштамай болуп атат. Алла разы болсун Шейхке, Жанарбекке. Şu peşiniz katın ettiç bolsun, bir toğunlarız aman bolsun. Tapkan taşkanlara yaşnak gündürge toylorgu nasip kılsın. Allah'ım şu diminen yaşap ötüşke mümkünçülük versin. Rahmat, Allah razı olsun. Sizge de çok rahmat. Rahmat sizge de. Yana sağa sıymık, Kayrat akan mı? Ağaçıdan gelgen bola tartıp kalgan eken, bırak. Talgat, sarat. Talgatın sarat. Şurada satlı. Bu tapanca kaçıp etti. Sıymık sal. Geldi sıymık. Dalına düştü okşayıp sıymık. Acım şuradan hareket kılın. At dalına tut. Bak kaç, kim aç bekle. Düşürdü. Ay. Jetini oңдоп koyduk yine, kara jarı öttü tatarıyla.
Ulan palvan banditni mende okşat Abdullah geldingler mi? Palvanga banditni berişti okşat ийгилик Azamat. Assalamu aleykum kandaysiz? Amansыңбы, тынсыңбы? Нұрбек палванның атасы тынсызбы, жақсысызбы, жүресізбі? Alhamdulillah, Allah'a şükür. Ha, жақсы. Özün çarçabay. Жақсы, рахмат. Жүрөбүз ала. Құдайды. Жейін жақсы болады. Жер дағы тауында екен. Тауында сонuna күн açık. Sonuna. Palvan мен сүйлөшүп Москвада Нұрбек? Ооба, сүйлөшүп атабыз. Жақсы Құдайға шүкір. Өзің тынсың? Тынч, жақсы, рахмат. Өз қызматындасың. Шерик келип тур канжыга. Калмак кыршын бул, канжыга эмес. Ушундай бирдик мындай бир өзүнө таанымал форма кийсе палвандар узактан тааныган жакшы да. Азыр мисалы телефондон карап турганда күнгө чагылышып бир нерсе болуп көрбөйсүң да жакшы. Формасынан таанысың да. Таштап алган Темирлан палван да. Темирлан палван, Жанар агаңа бир дуа кылайм. Şu neler? Bakalım ulan şu tüccar etmesin birisinden. Şu elin aldı oluyor, elin arkası oluyor, elin ortasının yigitler olursun. Şu kögatın çıkan yigitlerine olup. Şunca elde çoğulu baş beri atar adına, ulak beri atar. Hazır şunca elge mesela iki adamı baş beri şeyine verir. Değil mi? Şunca palvanların batası sesiysin ha. Amin. Azamat sana. Sorunlar kut bolsun, özüң дагы чаба бер алып, белиңен кубат кетпесин, карыбың күч кетпесин. 5000 сом бу? Азамат. 40 бар алды. Азамат. Amin. Жанарбек үкем. Ажакайым баласы, Жанар ажы. Şu жақсы ой менен, жақсы тилек менен мындай мареке өткөрүп атасың үкем. Алла разы болсун. Тилеген ой максатыңа жет. Көп уулду бар. Şu уулду болгон сайын ушундай марекелерди өткөзүп, Аллах таалам şu жолуң ачык кылып тилеген ой максатыңа жеткиз. Муну Мәрекеңіз тынч өтсін. Наразы болбой. Бөтө кышыктан алыс жакшынакай тойлодун жакшынакай болуп өтсүн. Тілеген ой максатыңыз жетем да бул. Жанардын баласында бүгүн туулган күнү экен. Кудайым ушуга узак өмүр берсин. Амин. Бул бир эмес экинчи жолу той берип атат. Ушу Кудайым жакшылыктардан эч айрыбасын. Ушу маракебиз тынч өтсүн. Амин. Рахмат дейм ушулук ама. Ушу эл ичинде, эл четинде ушун элге кызмат кылып жүрө берсин. Эсен аман өтүп кетсин. Амин. Канаттын атасы Алишер ака. Кубаныч палвандын атасы. Тартып чоң. Аксакал тартпагыла. Аксакал моюн бербейт экен, эч кимдерге. Уят эле болдуңар тартып ала албай. Тартпагыла да ошонун ичине. Мына өз жерге урду. Azamatsız. Молодец, мол. Молодец. Boyun vermediniz yaşlara. Kanat palvanın atası, Kuvaniç palvanın atası Alişer bak. Gelin siz daha bir dua verin sorumluluk olsun. Alacaka'nın balları Canar, ulan bir şu niyet kulak verip açat. Kulak jakşı ötsün. Uşların dilegen oyu maksat işkersin ha. Ardayım uşların toy olsun. Uşunday eldir. Kulak çap tınçaman geçsin ha. Amin. Siz de at çalın oynayıverin. 90'a çıkkanda da kulak çağın gelip. Azamat. Marlen'in atı alıp çıkkana gende. Görmeye kalıp usta. Şulatdağı jakşat. Жақсы ниет менен улак берип аттыр, улагы жакшы өтсүн а. Şu ден соолук барыбызга, элибизге тынччылык болсун. Амин. Сага да карым ден соолук ушинтип тартып жүрө бер а. Амин, рахмат. Надан акен экинчи жолку сооруну. Эме. Бакыр аканын аты менен. Неде şu Жанар Бураттын өмүрү узун болсун, ден соолукта болсун. Şu баласын атап элди мындай ынтымакчылыкка чакырып, улак берип аттыр. Тынччылык, аманчылык, эч качан жаманаттуу болбой, жакшы ниетте эл журтубуз менен ынтымак болуп жүрө берсин. Рахмат Бурат сага дагы. Тынч бол, аман бол, ар дайым ушу биздин улактарга келип, жакшы тартып өмөт тутасын. Рахмат. Кел Айшта, кел. Айшта, кел басын. Мына, нерсени көрдүң да?
Caner uka niyetligen masasına yesin ha. Yaxşı şöyle işe açsın. Eşten bunlar içinden teşten. Elden patalandı, sulak ver da elden patası kavul olsun. Öyle onu etli masasına yesin. Sen üstünü koyar üstüne görürsün. Onu iyi. Bak şöyle koy. Acının ballarına. Ben cana söyleyeyim. Amin. Yaxşı niyetlermen Allah berödesinler. Şula oyun gülkü menen yaxşı tinç esenemen ötsün. Niyet kılsaňar niýetiňerge jetkile, ýeli tinç bolsun, jurtuz tinç bolsun, şunday jakşylyk oyun gülküler bola bersin. Kanat. Şahan aka, onu atыңыз жөнүндө кичине айтпайсыз, бүткөндө Марлен жениңиз көргөн экенсиз мына саткан экенсиз. Сатылат дедиле, жакшы ат деп биз мен да бир-эки жолу тарттым. Бул каяктан алган, сулагы кандай? Сиз да бир өзү ат ээси катары айтпайсызбы? Базардан эле келген бул ат өзү. Жашындабы? Ильичевка деген жерине. Өзгөнүнбү? Ошол жерден алгам. Şu yerime 350'ye satkam. Bu bir jaka getem satam deyt. Satmayla koy desen satam deyt. Söz kişi çaptıratlık. Hazır yıkası oldu. Yaşkında? Bu yıl yazga yıkası. Şu olğan. Bargan çurqanı qanday oşun aytın? Жақсы. Özüne layıqlı ölmesi var. Zerdesi var. Жақсы. Dostlar, ушул Марленин аты сатылат. Мен YouTube kanalıma girseňer şu atın nömerleri de var. Ötsün, ulağı jakşı ötsün. Yesen aman bala çakalı olup nevere çevreli olup şu kuvartörün bir intimaqa çakırganına min mertebe rahmat. Amin. Hava gelin siz de dua kılın. Şu yel intimak bolsun, intimak bar mına ırış bar deyt. İntimak bolsa bardy bolat. Tınç çap, jakşı şu eldin enesine jaragan jakşı baldardan bolsun. Amin Allah akbar. Her panda tilegine jetsin. Canar Kızırcıloğunda olukam. Şu bir tuğandarın men aman bol. Baldarıňam özüň okşagan şu jakşı insanlardan bolsun. Eli jurtuň menen dep жазга чыкканга menen dep neme kılgan şu. Hayrda olsun şu eli jurtuňa bölök jölök bolup şu aldırgı jigitlerden bolup jüre ber şu. Amin. Allah diýersin. Amin. Canar aja. Ne tileseň Allah tilegiňdi kabul kılsın. Hateneň, eli jurtuň, bir tuğandaryň, bala çakaň menen baktuluu, jakşı ömür sür. Muna berip atkan ulağında Kırgızstan Ulut Togoýunun örkünde ötüp berip atasın ulağında tınç aman tarasın. Allahu ekber. Allahu ekber. Karamart Kızılkıya, biyağı Çoğun Kungoy. Geliniz. Ayla Canar. Kudaydan ne tileseň oşonu Allah Taalam kabul kılsın. Baldarıň ömür uzun bolsun. Ataneň menen tuganlaryň, eli jurtuň menen tınç bolsun. Şu ulak törkünde tuğat oşalardan atarın toluktagan senege köptün biri sensin. Daima niyetine jetip Kuday kabul kılarsın. Amin. Eral alıp çıkkan eken muna ol jaka jarga düşüp ketdile. Bu Eral uşunday jerde katты bolat. Aň, jar, su. Kalmamat Polmanın balası. Berdi. Sorun. Aytılgan mesele, sen alıp çıktın meni. Kana Eral Palawlan. Ne deýiz aka? Azaman sorun bolsun. Jakşı niyetlerime ulak berip atdy. Niyetine jetsin birinciden. Büyülölük, tınçylyk, atanasy bilen wagtly bolup yaşaýarsyň. Rahmat, çoğ barakesini çekmesin. Öte bir koptu jerden aldın okşat, atты aytpaysınbı? Kanday at uşunday jerden alıp çıkıp seni alıp? Janagala şu koşunam Murat akam bat. Jakşı at eken. Kuartala çapçılam oş. Jaman jerge düşüp kalgan eken ulaga. Öte kıyınçılık menen çykdy okşayta. Jakşı, jakşı. Men aytdym az bu Eral sayda, jarda, aňda uşunday jerden alat dep. Malades. Malades. Aldı o жерден bakıp saldı. Bakıp saldı okşayta. Şu tikelerini odat koy. Mönküp ketdi tuğat. Jakşı çygat eken. Tügöl gör atat eken. Şul atı da jakşı at tügölün. Acının özünü aşırdı okşaydı. Janardın. Sayfullah menen. Tak.
Балташекке берет окшойт. Курчат минсең тарттырбайт да курчат. Силкебе берет. Өтө курч экен такенин аты. Jimmy жандап жүрөт. Jimmy көрөбү. Jimmy жандан кетип жерге урду. Кимиңди тарынтам деди окшойт. Ушул жерде кайнап атат, капталга түшүп калды, ылдыйдан тартайлычы кандай болор экен. Бактен кеп аткан экен дагы. Бакты алды окшойт чамасы. Бакты экен дагы. Апанакеге ашып тур өзүмдүн кашка аты менен. Ушул аттагы жакшы аттардын бири Сапаровка. Бакай чемпион каша туран болду чамасы. Аксакалдар маза кылып атат. Мамат Палван улагында алтын курду Бакай аке алды окшойт. Жанынан мурун кулакталды. Таран базарда бир алтын курга таштап алганда ошонун чемпион деп коем. Мен айтышыңар мүмкүн да, бул чемпион көбөйүп кетти деп. Жанагы ошол кайсы улакта курга таштаса ошол эми чемпион десеп да ошол улактын ошонун айынан эле мен чемпион деп коем ошо курга таштагандарды. Жаныбар аттарын чуркап баратканын карачы. Өйдө ылдыйды сезбей качат экен ушу зарата. Балташ аке алып тур. Балташ Марленин атасы Балташ аке. Алла де. Kimde geleydi at. Şerik alıp tur. Almak kırçın. Geldim. Meylem bugün de ошол жигит жакшы тилек менен улунун эмес урматына улак берип аткан экен. Ушу улагы дагы аябай жакшы тынч өтүп атат. Элдер дагы улак сагынып калган экен акырында жаздын башында. Ушу улагы жакшы өтсүн. Ушу билегиндеги күчү бар жигиттердин эч качан күчүнөн кайтпасын, аты мүдүрүлбөсүн. Ушу балам эмне тилек кылса ушу тилегине жетсин. Бул улак мен ойлойм ынтымактын, жакшылыктын улагы болсун. Мен айтканыңыз келсин.
Катуу кызып атат улак бирок. Бирине бири койбой атат. Ат жыгылды окшойт, дүбүрөп калды. Онтоп атат, дүбүрөп атат. Жигиттер ат жыгылганда токтосок, жигиттер. Кичине 1000 сом сорун деп, өнерде миллиондук аттарды тепсеп коюп атасыңар. Ат жыгылганда токтотойлу, адамдын ден соолугу бар, адамдын өмүрү кымбат сорундан дагы. Талгатты окшойт. 3 малайдагы. Кеш ака жетилип алыптыр жети менен. Талгат экен, 3 малай талгат. Андан да калдыбы, эмне болду? Андан башкага өтүп кетти окшойт. Кайра бери көздөй жылды, катуу болуп атат. Төс айылган улакта эле болуп атат биягы. Төдө калып кетти. Төдө калып кетти. Тутуп атышат тосубай. Так. Кими салып чыгат бул 1 саат ашык татылакай болуп кетти. Кимде аралык өтө алыс. Ермеге окшойт Базарбай палван баласы. Жана океанды биндиле. Акшаган океан. Точно Ермек океан менен экен. Түгөл жетилип алыптыр. Азамат Карамартта жолдоштор чапканат. Жакшат бирок. Манас тулпар менен жандап кетти. Манас кашырабы эме? Түгөл жандар чогуу кууп кетишти. Ойбой, чаман. Тике туруп атат го бул аттын үстүндө. Так. Койчу ey сада колон, койчу. Так. Тогуз кайрык кылат окшойт бул, Так. Сорунду тактап алайын деп тура болбон, Тураттын атасы бар колтурга. Турат атын $18.000 сатыптыр деп атат го. Ооба, ошону. Жакында алып кетет деп жана айтып атты да. Кайсы караттыбы? Жок, Турат аны Сарат. Бакыт экен минип жүрөт го, мына калпакчан келет атат го. Жакшы ат ушул дагы өтө. Так. Мына ушинтип эле карачы мен жүдөтүп койду да. Такейдин аты минип жүрөм, өтө курчат экен да, мына жеңил уш кыргып турат экен. Ошого кыймылдап атат да камера. 1-2 топко салдым эле жаман кыркып барат экен. Камчысыз эле барат экен. Жакшат экен бирок. Булактарын кара. Кайчылашып турат. Кайра ылдый кой берди. Жанагы эми ашыр берди эле Ермек. Мына Бакыт аке ачты, ушул атты $18.000 саткан имиш деген маалыматтар жүрөт, дагы билбейм бирок. Бирок жакшы ат. Орус ат эмне болуптур шерик, бирок ушул жетип атат. Абдубай талды окшойт дейм да, жаңы дыйкан. Көк спортко ошол экен, ошол. Абдубай. Жай сал эми. Бу нарака отура албай атат го. Ай. Салды, жалга түштү. Эми кайры бери. Атты токтотуп мойну менен алып калды.
Atın koy ver Abdullah. Çıkılıp keteyim de. Naraftan Murat atını toptatıp alıptır. Butunu taşladı. Tak canavar tak. Bular özü Türk bolsa gerek Abdullah aytlar. Biroq erkekler Kırgızça söylep, kalpak giyip жүрүшөт. Şu elleri aşık bulardın. Malades. Ha, çen. O silayt da mı emeni? O emi tuz jegen жерди silaş gerek de. Mekende bunday. Buluttu oşol emenin emesine. Hadi alıp tur, hadi Jukakan balası. Bul da bir ek alıverdi hazır şu ulakta. Bul da janagılardan jip menen çavuşsaң jip menen çavuşam, tek menen bolsa tek menen, kol menen bolsa kol menen dey turgan ballardan da bul dagı. Жақсы çabat, çavandes, malades. Bunun atasına men baha berem da, Leboy ulak barat. Özü o Kızılkıyanın düşörüşü жаңа айылында жашашат. Бирок ылдыйдагы ар кандай улакка келет да, малades. Ошого мен өзүмчө эле рахмат айтам да. Так. Бери көздөй жөн өзү дагы. Бакыда экен. Сапаровка Бакы апанаканын баласы. О. Ketdi. Şerik daha kaldı, şerik kalmak kırçın. Tak jön turçu sadak olan jön turçu. Tarttırıp aytasın jön turçu. Tak. Sonun görünüşte karışım ama kırda çurqa bırakkan atların. Lağatlar çözülüp kalıp çarçap. Жаңы күчүндө болгондо укмуш кетет да, баягы козулар үркүп чуркайт го. Аны бирөөнү тур күйөрман тур барып бол, айнанайын барып бол. Күйөрманды коюп кетишти. Бирөөгө бири токшойт ошол жерде шерик. Мынакей достор, биякта аксакал ардагер балбан акелерибиз менен да сүйлөшөлү. Максат балбан аке, кандай болуп атат тамаша аке? Жакшы болуп атабы? Juda жакшы болуп атат. Жанар экөөбүз ушу ынтымак улак кылып ушу элди чогултуп элден баталайында улак берип аткан экен. Жакшы болуп атат улак. Жанар экөөбүз дагы тилеген тилектерине жетсин ушу. Айтсаңыз келсин. Тилегине жетсин. Жакшы өтсүн аракети. Айтканыңыз келсин балбан. Адилет. Максат акен атын миндиң бе? Азамат. Кошой полван баласы ушул барпыдагы Чубактын акасын. Талакай. Кимде деген суроо туулат. Айда, Өмүрбек чүдө. Çöde karma toz kettin arayım. Katı talaş buldu şöyleş. Bazar var balvan. Üstön jetleri altına açın. Üzöngө salып алдык шөтчүл. Ажы. Сакалга жараша иш кылбадыңыз бирок, üzöngө салып алсаңыз эгерчи.
Жоқ, ошо ажыдек сакалчан экен дагы эле, үзөңгүдө жүрөт бирок. Үзөңгү же жип. Таштады. Алып кетти, кимисинде кетти. Жер курук сонун болтат бирок. Сорунда көп экен. Бактако мен Джони досумун Спартагын үйрөтүп атат. Тикке чаап чыкты ой. Kimde gitti? Tanrı oydat kim eкен? Diyem altırıp verdi. Palvonga gayra. Ver koy. At çıkıldı okşaydı. Tak. Jön turçu ya, inanayın jön turçu. Aşıkça kuruç ekensin. Tizginin kalksan can çekip öten deydi gene. Tak, jön tur. Tak. Tak deyim ey. Tak. Жоғылы. Так. Так. Қатты болды да салыс бірақ өте қатты олақ болды. Күн да чаба тұрған болды да бірақ жер дағы Болатака ба Талантаканың сураты менен ортадан шықпай қойды. Так. 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 Так, айланып қалды, көтерді ошо телефонун өйдөракта бирок. Так. Ат менен ора болуп колтом да. Так. Sürüldü, götürüldü ошо. Так. Ахмен кетти.
Ular. Sarat. Ular mingen saratта satılат eкен. Töbeteydir gıtkan bala. Enkey yutat go ular. Sorun yok eкен. Жақынар. Takı ortada turat. Töbete. Ay. Katı oldu. Kızılkaya tolup kalıp turgu ortaga. Almak kırsın jüret, mınau eme jüret. Jengiş, Ataman'ın atı, başka okşaydı alın. Atı başka gel. Ataman'ın atasını eski. Ha? Kalmak kırsın şehrik jüret. Tugöl turat ortada, huligan saltat. Bayaman, Beku, Adilet koşaya gen bulası. Ular begen keytat. Temirlan şapkasını düşüp kettir. Nurdölet. Vaycan turat. Şoka turat, Hüsön turat açı. Alik kelip kaldı Karamartı. O teveteyin bir at kış ayt otat. Enkey tutat. Kon talgatını öyle girgizildi. Şehri kızık oldu. Şehri kızık oldu. Göçöndür, arlaşmakla göçöndür. Amal geldi mi? Amal, malades sal, erkek gel. Ne boy ulağa geldi tate. Amal sal, amal, Karakulca. Amal sal. Malades, amal kayağında jüret. Bunu Boloteke'nin kaptalın can başında Amal, Karakulca. Krasavçık, malades. Liboy ulağa geldi tat bu bala. Çöktü bir ön atı. Şamaka, Şamaka salat. Tugölün atı mı? Tugölün atı koyup otur. Tugölün atı katı var. Karat mı? Barat. Tam berişke barat. Ana milyon. Sımkattan algan atı mı? Sımkat. Ömürbek'in atı da burunku. Voleybolist'in atı. Koymadı. Tuttu bala. Tapanca jüret. Temirlan sal. Temka. Tapanca yengil tapanca. Jengiş menen betmağına oturat. Bolotaka turat. At çıktı mı buradan? At çıktı mı? At çıktı. Abdüayt sal Abdüayt. Ömürbek. İslam sal. Bahtiyar gelip kaltıra barfıdan mendinim. Bahtiyar çüde Bahtiyar. O Bahtiyar. Bahtiyar. Şoka keleyt at şoka. Keşake saldı jetini. Sal jetini. Sal arılap. Öte butkul boladat nerede? Bul jerge bargan atlar erkek ekenim. Malades. Pres bol kaldı. Şu al bir etran boluştuk şey taksa kalma. Al turmana satın. Tugöl.
Arkanda tura okşayıp ulak enkeyveysin be. Bolotak enkeyip atqa canınan. Nurdölet sal he. Karmayt al. Nurdölet. Şoka hareket kıl şoka. Kolun zaman kıl dey vay bilin. Bak tektim kol zaman oldu. Hala attan al çıkay işteye kaldı kolu. Kol işteye kaldı al. Katut işledi bir oğlum. Şimdi daha kaldı kolu. At işledi attım o işledi. Çaynap saldı da. Hey taksırdı. At öydülenip kaldı hem öydülenip kaldı Turgut. At salvay tur ey at salvay tur. At öydülenip kaldı. Salıverdin erden. Salıverdin er. Attı turguzu koğula çöy. Ne gerden? Vakıtta karmattı. Attı üstüne geldi düşürdünüz ulaktı. At dayap koğula tulanlar ey. Marat enkeyi aldı bırak. Amal. Üstü var vallahi. Götürün değil mi keteten? Ay Nurdölet'in canına gitti. Bir cağı ulaştı. Ular bek bir cağı. Çıkıp gitti ular bek. Sancar kaç gitti. Okşayt bulay. Karamboğazlar Sancar kaç gitti. Sancar taşladı bütün. Sancar'da. Jimmy keleytat. Jimmy. Kırgız Jimmy. Dançak okşaytatı. Çakışığa çatken.
Baltaşaka qarmap qaltır bir canı. Baltaşaka aşıp ketgide olup qaltır. Tart Baltaşakaga tart. Tart Baltaşakaga. Aqsakalga koy ver bakı, Baltaşakaga koy ver. Kim sal bak salıp ketdi beraqtan. Jo, andan da ketip qaldı kimde. Baltaşaka bir janında öyle koyurlar eken. Tart Baltaşakaga tart. Ja qayırıp ketdi oxşayt Baltaşakan. Qayırıp ketdi, ne oldu? Saldı oxşayt. Saldı çamaz. Aç dur Baltaşaka. Alıp dur. Gelme apat bir evet. Aşırı oxşayt. Alaylık aşırdı. Şu kök emeken, kök kiyimçen. Alıp ketişti oxşayt. Baycan qarmağadat bir canın. Manas bir canın qarmağan eken. Baycan bayladı ve. Bayladı oxşayt bul. Ömürbek jüret, Eralı jüret. Ulaqtın janında. Bu kimisinde ketdi? Bakay Manas oxşayt, Kızılkaya Manasın janında eken. Alıp dur Manas. Çıktı жалгыстап. Жагы эле чыкпайт ата. Эми чыкты окшойт. Ошо каратты. Ак чемпирчен жогору кетти. Кызылкыя Манас өткөндө тайың менен эңишкен бала. Kimde geleydi at? Nazan aka жаштар менен кармашат да бул кишичи. Өзүн сынайт да жаштарга салып берип. Allah de. Allah de. Allah. Tası Bekiş Ağacı bulacındagı bir duasını alalı Caner Ağacı'nı ökül atası olasa? Şu balansında bir dua verin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la kıyvete lil muttaqin ve salatu ve selamu ala Resulina mabad.
Maşallah Allah Teala çek şükürler, çeksiz maktallar olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e selam salatlar olsun. Allah Teala buna büyük mümkünçülükler köptügen adamlardı köptügen jerge çoğultup koydu. Amin. Biroq Allah'ın hükmü menен siz menен biz özümüzdün Kırgızdın uluttuk oyununa uşul jerge çoğultup koydu Allah. Uşul janardı sebepçi. Maşallah şu janar ökül balabыздın Allah kılan tileyin kabul kılsın. Uşul uulдарына, kızlarına atap, şunday ulak berip elden pata alıp atat. Allah Teala uşul pata duaların bardığın kabul kılsın. Biz daha uşul çin yürekten, yüreğimizden tüyünen uşul pata veririz. İnşallah şu janar ökül balabыздın uşul dünya ahiretini Allah abat kılıp, uşul dinge çoğun hizmet kılgan, şunday akıl ensli, imanlı, jakşı insanlardan bolsun Allah nasip kılgan bolsun. Uşul uuldarынан, kızlarından Allah Teala şu jallan jakşılıklardı görsetsin. Yetile maksatına jetip şu jakşı gündörдү nasip bolsun. Şu bugünkü marakabızda aman esen ötüp. Amin. Örgө tartkan turmuşta ökül bolat Kırgızda ökül atabız ata kolu jesin жылдызга деп өткөндө да бир айтып міне сиз дагы жөлөп таяп инелериңизди бар болуң а ажы. Мына канча калып Балташ балбан сорун кут болсун аке. Сиз да бир дуаңызды бериң ажыга эми. Ажыям жээндерим, жакын жээндерим болот. Бүт тууган жээним башты. Sonra niyet kılıp patalal deyip kulak verip elde süydüp demek olur da rahmatçılara da ömürlü ölüm versin, tapanları altın olsun, oynayıp gülüversin. Elde tınç olsun, betüz tınç olsun. Oynayıp gülüvermiş, oyunumuz güzel soğuğa gülüversin ha. Elde de olsun, kendine çoğal. Tartıp ben süydüp olsan sağda rahmat kalbim. Rahmatçı. Daim oynayıp gülüversin. Amin, etiniz kesin. Sorunu. Rahmat. Ildıydan bakıt alıp çöküleydi etkin. Şoxada gitti, şoxada. Oğlan aka aşıp durdu akasına janardına. Ulan al ulan. Hay. Şurada atem olup gitti de mürgüp gitti. Kimi saldı? Hay hadi. Al ve al süre var şurada. Kimisi götürdü. Kim yok şu odat. Maksat palvan.
Ya şamak olmadan koyup vermezsin. Şamak koyup Şamak'ın attın karmak koy. Şamak'a koyup Ha çıka Balbora. Bahtiyar, baka, sal. Barpı. Şerik al orada. Götürdü tamam şerik. Pancarcadan beri tatsana. Karambadan. Tartıp buluyor. Katalaka yol gittik şahit. Şerik'teki bir bağlı. Oşo. Aşık bir etken Sarat. Ortodoks. Berdin arkaga. Kuvanıç da geledi, o kimde geledi. Kuvanıç eken özümün kaşka attı men. Palvan bola buldu. Turarga verdi. Cukaka aldı, Hadi'nin atası, Cukku Kızılkıya, Жаңа Yıl. Teke çözülüp kurcum bol koltur. Kaç at eken ata? Жақсы at 301 nersege aldı şunu. Şunun elin başını biriktirip, жақсы bir oyun uçturup bir atası. Şu elingizge, jeringizge hizmet kılıp жүрөберин ardayım. Buldanızın hurmat kızaran sizi görüp жүрөбериңиz. Hazır iki adamga çay veriş kıyın, şunca adamga çay verip meni çakırıp, şunca adamga sorun sayıp verir atası. Az bir köpün nasip kılsın algan sorun var. Жанардын досу кыялга ашты. Ылдый айдай экен эми бул жигит. Жанында улаш жетилип алыптыр. Ылдый айдабайсың булдый. Gelgen adamlarga pata verip koygula. Sekin ey bu. Yo, omin yo. Omin. Yo, şöyle Canar niyet dilese tileyine geçsinler omin yo. Şöyle el yurtu razı bolup ketkile şunçasına omin Allah'a. Omin. Ne de Canar rahmat şunça sonun olak verdin. Hiç kaçan jamanlık görme. Жақсы günderde şu eldin arasından tımak bol жүрөр ele. Mal omin Allah.
Bugün жақсы ұлақ болды. Ардайын шындай ұлақ болды, түнч ойнап жүрерлер. Aylar büyüklere. En жақсы sorun ne dese үйге аман тынчеsin аман кетиш дейт да. Ошо тынчеsin аман кетип, мына бүгүнкү марака жакшы ойын болду. Жанар, тілеген мақсатыңа жет укам. Аллах Таалам ушул жерде канча бата дуа тилек болсо түз эле тийген болсун. Аллах Таалам эки дүйнөнү абад кылган болсун. Улдарыңа жана кыздарыңа ушу бата дуа алдың. Аллах Таалам ушул dinge kızmat kılgan, Allah жақсы көргөн жақсы insanlardan olsun. Peşinden ata-eneң, bir tuğandarың tinç bolsun, o palvandardын bileğinden күч ketmesin. Amin. Kolada gelip dua edin. Amin. Canar. Allah'dan ne tilek kılgan bolsang tileklerine jetsin. Amin. Bugün şu öte жақсы şirin ulak boldu. Daim uşu şirinçilikte cemaatта gelgen kadamlarga razı olup kapı olmaya gettiler. Daim uşu жақсылыктарда, birimlikte oynap gülüp жүрөйли. Amin. Allah. Amin ha. Şu cemaat mına Kudaga şükür tinç aman şu maraka öz ötüp aldı. Şu aytılgan dualar bardı kabul bolsun. Gelgen kadamlarga sizler de razı bolgula. Жақсы oyun boldu. Şu Ükamın niyet kılıp berip atat, uşa niyetlerine jetsin. Ardayım el jurtubuz, zamanımız tinç bolsun. Bardığız oynap gülüp жүрөйli. Amin.